Thank you ni gucoka guku gwa Kikuyu DailyExpress kuria tumemerekagia ndeto ta uria cia kunuka ngikwihoya uthie na mbere subscribe. Kezia wa Kariuki ni athingithitie NENDA thutha wake kuonania kana introduce a very special person to her Rita rĩa mbere king'ang'a-inĩ. First time Kezia to bring to the public mundu uria andu na ahuthiri a NENDA na aria ni followers ake mutambo-ini wake wa Facebook mamuhuananitie na uria wari muthuri wake Reverend Kiengei kana Bazu. Na Kezia who over the weekend arakorirwo akionania na kurekereria ndumiriri ino nenda-ini ciake na kuga gicagi gutiri itheru thinacara ni tugutwite matunda ma kunywanira na cai, agitheka na kuga with my lovely dad picking peaches. Kezia akionania kwao gicagi na gwikira mbica yake na Baba Wao mugunda kiroko magitua matunda. Riri aririo Rita rĩa mbere Kezia wa Kariuki kuonania Baba Wao king'ang'a-inĩ, mbica yake ikiguciriria ahuthiri a NENDA aria ni followers a Kezia aria mokîte kumburania ndeto cia magegania na ITA-KWÄRĨGĨRĩRWO makiuga Kezia's dad ni mahuanaine na Muthee Kiengei muno, matongoirio ni Faith Mwangi akiuga me running to see Kiengei laughing emojis, your dad wanafanana sana na muthoniwe wa Jawakaga. Onake akiuga wanafanana na Kiengei, agicokeria ni Isabella Theuri. Onake akiuga wona uria nguonete, agitheka. Onake Triza akirikia na kuga aya andu mari amwe itatiga no wona uria ndona translation bring me seedlings. We he undu urona mbica-ini ino ya Baba wa Kezia wa Kariuki ungihuanania na Reverend Kiengei, twandikire hau kianda wa video ino.